Aprila lani se je v eni od razkošnih nepremičnin v Londonu po 5 letih na begu končala, kot je dejala londonska sodnica, kariera pohlepa ustanoviteljice Ponzijeve naložbene sheme 47-letne Kitajke Ximin Qian. She spent a lot of money on jewelry. She traveled quite extensively throughout Europe. Razkošje ji je omogočal izkupiček od sheme, ki ga je pretvorila v bitcoine. Njene prodajne ekipe so na konferencah v luksuznih hotelih na Kitajskem ponujale 300% donose na vložke v shemo. The victims in China of the original Ponzi scheme or investment fraud scheme came from all different walks of life, all different types of backgrounds. Sadly, many of those victims lost everything. Septembra leta 2017, ko so kitajske oblasti Qian razkrinkale, je z lažnim potnim listom pobegnila v Veliko Britanijo, kjer so jo lani končno prijeli. The investigation involved the seizure of assets, including 61,000 Bitcoin, which is currently worth at today's prices around £5 billion, plus over £200 million of other non-cryptocurrency assets. Gre za največji zaseg kriptovalut v Združenem kraljestvu, pa tudi eno največjih preiskav gospodarskega kriminala, kar jih je kdaj izvedla britanska policija.